Askiki pantaranitaki kunhamas kaptasa hichuro take fútbol toqueta kam ya tiawina kauthi. Masuruh Bolivia kaisa Francia. Oler token pago chusar Senegal tamam patip kaya siwai. Nadir gola hanka kipuri wai. Konteha bola dia upau pusi Qatar gol chantawai. Ukat pusi tung kapusin Qatarok Sadio Mane upau penat pair gol chantawai haraki. Ukamaraki masuruh Liga de las Naciones de la UEFA yantawin wal kanatawin kaut Hawaii. Ukamasin suma itattamana katunya kiptanyani. República Checa tamak pusi gol chusarua Portugal tamam patip kayasiwai. Diogo Dalot hupak Kim Sagolana uchantawai. Ukat Bruno Fernandes hupak ma gol uchantawai raki. España tamak pa gol mayarua Suiza tamam patip kayasiwai. España takeh Jordi Alba hupak gol uchantawai. Suiza tamam takeh Manuel Akanji ukat Brel Embolo hupanakaw golanak uchantawai aphe. Serbia tamak pusi gol mayarua Suecia tamara tipawai. Serbia takeha Alexander Mitrovic hupau Kim Sagolanak uchantawai. Ukat Sasa Lukic hupau ma gol uchantawai raki. Suecia taman takeha Victor Claesson hupau sapa gol uchantawai. Hichak tak pacan tawina kah kun hams tuktai uk unyakip raki nyani. Kamaraki masuruh amistosos internasional sanatawina kah uthawai. Hichak Amerika toket tamanak hat unyakip tanyani. Colombia tamak pusi gol mayarua Guatemala tamara tipawai. Colombia tamantake James Rodríguez, Luis Sanisterra, Rafael Santos Borré, ukat Yasser Astilla hupanakaw golanak uchantawai aphe. Guatemala tamantake sapa gol Oscar Santis hupau uchantawai. México tamak ma gol chusaru Peru tamara tiptawai. Sapa gol Irwin Lozano hupau uchantawai. Ukat tak pacan tawina kah akamau tuktai he. Hichuro takeh Liga de las Naciones de la UEFA yantawin walaha natawina karaki wuthi. Nia sayatung kalurwa natawina kah kayantani. Unyakip tanyani. Ukat hichuro takeh amistosos internasionales sanatawina kah utharakiwa. Unyakip arakinyani. Ukaki hilat kuyakanaka ya kama mahacharun tawi takanitaki.